e be e le toro ya Lekgotla Tebane ge a be a gola go ba lephodisa. Maikemišetšo magolo e be e le go šireletsa setšhaba kgatlhanong le bosenyi. Ke entse di-physical assessment kaofela, di-aptitude test ke ngotse, medical ko yentse, medical check-up ko yentse, ke aptitude test, ke physical training go fihlela mane go ba etsa interview. Seo se nkutlwisitse bohloko ha ke bona hore ke entse ntho engwe le engwe empa ha ka kgona ho bitswa ho ba e mong wa kwankankarolo kwana ko college. Tebane o ile a lefelelwa dikete tše 25 le ge a sešo a thoma go šoma. Ka 2018 komiti ya nakwana ya go theeletša dingongorego ka Lekgotlatheramolaong la Free State e ile a hwetša gore go ile ga tshela molao. Komiti e ile a eletša SAPS go ka dira tšohle go ka thuša Tebane ka ge go bile le tshepišo ya mošomo. Tuelo ya ga Thabane e diragile ka ntlha ya go sa eleng dingwe tlhoko go tswa mo botsamaising, mme tuelo eo e ne ya emisiwa ka gangwe moraga gore lephata la sepodisi sa Afrika Borwa se lemoge ntlha eo. Go ne ga dirwa dipatlisiso malebana le merero o mo go neng gape ga tsewa dikgato kgalemo kgatlhanong le badiri ba ba rweleng maikarabelo, mme diphitlhelelo tseo tse di tlhagisitsweng ke kokwanatheo molao ya porofense ya Free State e santse e sekasekwa ke lephata la sepodisi sa Afrika Borwa. Ka ge a na le mengwaga ya 23 senyane, Tebane o setse a fetile ke nako ya go ba moithuti ka kholejeng ya maphodisa. Ishmael Modiba, SABC News, Bloemfontein.